Sebuah unggahan di media sosial Telegram pada Kamis 6 April 2023 sedang hangat diperbincangkan warganet. Pasalnya dalam unggahan tersebut terdapat video yang memperlihatkan beberapa rentetan kejadian. Pada video pertama terlihat kerja tempur dari intelijen AGS-17 dari resimen 154 menyerang Kiar Avdiivka, di mana tanpa henti ledakan-ledakan brutal terus targetkan ke arah musuh, seperti yang terlihat dalam rekaman. Pada video yang berbeda, terlihat sejumlah tentara Ukraina memperlihatkan hasil pengumpulan unit pasukan khusus di arah Avdiivka. Terdapat laptop yang kuat untuk memflash quadrocopter dan bekerja dengan video resolusi tinggi. Terlihat juga quadrocopter DJI Matrix 30T yang dibeli dan dikirim ke unit. 6 baterai untuk DJI Matrix 30T, quadrocopter DJI Mavic 3T, dan pusat pengisian daya serta paket baterai untuk DJI Mavic 3. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области.